Limu Cristiano Ronaldo hakmadu Joao Felix daga bayok Korea kaneka kusnam. Joao Felix uli sobat ke Al Nassr hau naitung arja arpusan bat nadu ke bostang ulastang ban pen iya ke sab jongo. Hakane ke semuai arpusan apun reu ulai kailang rengkat bat ki rangit kai ki bapau kumat kentup ke Cristiano Ronaldo bat ka jinget relang jongki kan long kawai na ki benta ki bakring ya ka jing snot tanat bah jongki pajba. Felix ulong wei na ki rangit kai ki bakong santam jong ka Al Nassr hakane ka ayom da ka bano senyang bahasa ka jing job jong ka kanon ha ka Saudi Pro League. Aka jing ikut nak legu Joao Felix sudah pun iya ke jingla jongu hak bawa lot hepadu arpol teliki gol pat biang katai teliki asis. Joao Felix sulai rap ha ya Al Nassr ban nyat syakatong bat kadu pandra ya ke Saudi Pro League. Bat habai dei pat ke jing ikut nak mtaka kusnam player of the season. Kalalong ka bait nat bahan namaru Joao Felix sulai kini ya kini ke kusnam Persya ya ultimate jongu Cristiano Ronaldo. Andrei ha ka bakut ka kusnam kalalit sya Joao Felix hadin gayom ke bawah peni ya ka jingla da ka bat parpukul pat khatlai teliki asis.